Kia ora tātou, te whānau, nau mai, haere mai, whakatau mai nei. Ko te Umuariki mai ahau, no roto i a tūhoi, kahungunu, ruapani, me te ao Pākehā, ōku tipuna, e mihi ana ki a koutou katoa, no reira, tēnā koutou. E te whānau nau mai, hara mai ki taku, he kōrero paki, he momo Pūrākau, e hangai ana ētahi o ngā kōrero e pāna a Matariki, me te Maramataka Māori. Engari, kei te mōhio, he rereke ngā kōrero ki tēnā o ngā tangata, anō reira, mena kei te rereke tēnei kōrero, me kei te he ētahi o aku kupu, nāku te he, aroha mai. Engari, he momo awhina tēnei, ki te hunga, e hiana ki te kōrero. A rātou ngā pio te wānanga, ngā akonga hou. No reira e te whānau, whakarongo mai, titiro mai, kōrero mai. Kia hiwara, kia hiwara, kia hiwara ki tēnā tuku, kia hiwara ki tērā tuku, kia tū, kia oho, kia matara, kia hiwara. I te marama o pīpiri, ka puta a Matariki. He tohu mo te tau hau Mauri. Ko tipua nuku, ko tipua rangi, ko waiti, ko waitā, ko waipuna ārangi, ko te pōtiki, ko ururangi. Tirama, tirama Matariki, me ana tamariki. Tipua nuku, tipua rangi, waiti, waita, ko waipuna rangi e. Ko te pōtiki ko ururangi. Tihei Mauri ora. Ho toke. Te wao te makariri. Pīpiri. Ho ngongoi. Here turi kōka. I te wāhanga o hotoke, ka noho piri ngā tipuna. Ki te rongo, ki ngā kōrero, me te mura o te ahi. Koanga. Māuru. Whiringa ānuku. Whiringa ārangi. I te wāhanga o koanga, kua mahana a papa. Ka tupu nuku, ka tupu rangi, ka tūtoro tika ki ngā hihi o te rā. Raumati, haki hea, kohi tātea, hue tanguru. Hui! I te wāhanga o raumati. Kua mākuru ngā hua. Ka rongo te iwi ki te reka o ngā kai. Ngā huru. Tautu te rangi. Hui! Pai ngā whāwhā. Haratua. Hui! I te wāhanga o ngā huru, kua hauhake, ngā kai, ngā hua. Kua putu,
ngā tupu, a papatū ānuku, kua putu, ngā hua, a ranginui. Nō reira, he tino pai te mahi mo tēnei tau. I te marama o Haratua, he wā whakatā, hei tiaki, i ngā pātaka a tangata ākai. Nō reira, e karanga nau ki a rongo. E rongo, e rongo. Whakairia ki runga kia tīna. Tīna. Haumi e, hui e, tai ki e. Oh, kia ora koutou e te whānau. Thanks once again for watching, and I hope you got something out of that to help you with your reo at least. Have a look at the next video coming up where we talk about the days of the week, the months, and a season and a reason and a purpose for everything. Hei ko nei rā.